Empilweni ake ulwela ukuthi mohlangana nabantu abantu abasha empilweni, lwela ukuthi awuthi mohlangane nomuntu ohlangana naye ake uzithole ngendlela ehlukile. Ake singatholi bona because sifocus ekwazini bona nekutholeni bona noku-understanda bona, then we end up we lose ourselves. Awuthi mohlangana nomuntu ohlangana naye empilweni sithole wena ukuthi ungubani, awube nokusha ozitholile kona ukuthi wena ungubani, because iyona lento yenza ukuthi si end up empilweni sibe too busy ukujaha abantu singakwazi ukuphila bengekho abantu. Lento ukuthi sihlangane nabantu sajaha ukuthola bona kanti silahlekelwa ukuthina, sajaha ukuthi si-understande bona kanti nasi-understand thina, ngoba mo understanda wena uyakwazi ukuthi u-adjust noma kulopho uhlobo lomuntu ohlangana naye. Funda nje empilweni ukuthi mohlangana nomuntu before uthole yena, before wazi yena sithole wena. Ayikho into ebuhlungu njengokuthola ukuthi ulahlekelwa abantu, uhatethwa abantu, uhlunyezwa abantu, then you end up that you regret ngokuthi you losing even yourself. But ayikho into emnandi njengokuthola ukuthi ulahlekelwa abantu kodwa uyazibonga ukuthi loya muntu noma yangihate empilweni kodwa kuningi engazithola kona ukuthi mina ngubani, kuningi engakufunda ngempilo yami nangami, kuningi futhi engakugaina nengakususa. God bless you.